Angiphinde ngibingelele. Kwake kwenzeka kwakhona umuntu owubaba owayehlalela nje phansi kwama-bridge, evuka angene edolobheni ayicoshela ukudla, esejwayele for 30 years, esejwayele amakhaza, esejwayele imvula, esejwayele iqhotho, esejwayele konke ukungcola, esejwayele nje ukudla amadaspi, esejwayele iphunga elibi. Anokubheka ukuthi umuntu ohlala emgwaqeni ukugeza into engekho kuyo ugcina eseba nensila izigcine isi-thick. Lowo muntu ugcina amakhaza engasawezwa, lowo muntu ugcina imvula engasazizwa, lowo muntu ugcina ukuhlupheka engasakwazi, ngoba usejwayele yena ukuthi uzodla emgqonyeni, usejwayele kwesinye isikhathi nendlala akasayizwa kwesinye isikhathi, ngisho ukonyiwa lokhu kwethu thina akasakuzwa. Ugcina lo muntu ejwayela indawo akuyo. Wena ungamhawukela umbone ehamba lapha, kodwa ubokwazi ukuthi yena akayihawukela, akayiboni futhi ehlupheka. Uyibona right nje normal ephila njengobonke. Yingakho uzokumangalela uma ubona ngathi uyamhawukela wena athuke kwesinye isikhathi omunye, ngoba nomqondo wakhe usuwakhandeka ukuthi azijwayele izimo akuzo, akujwayele ukuthi mina sengiphila ey'ndaweni ezinje. Nezinto abantu abayisabayo yena akasayisabi. Uzothola noma equmgwaqo akayiboni imoto ukuthi izombulala omunye, uhamba nje kancane kanandaba, ngoba umqondo wakhe usewajayela ukuthi ngiphila le mpilo. Manje-ke ngizozama ukuthi-ke uyasuka umuntu ofisa ukugana ayolanda ingane yalapha ebesijwayele impilo eyijwayele kubo, ukuhlala kubo, ejwayele yonke impilo yakubo, engaboni yena ukuthi isinqumo asithatha ngokuyolanda leya ngane ayilethela useyiguqula, uyishintshisa impilo kade ijwayele kubo. Kulindeleke ukuthi njengoba ethi uzogana athole ushintsho la, athole ukujabula, athole ukunethezeka, athole ukuhlala kahle. Sibuyele-ke kulo baba lo osehlukumezeke 30 years. Uthe ehlelo baba lapho ejwayele leyo ndawo isinhle kuye, kwaze kuqhamuka umuntu nje onemali, alright, wambuka yena wamhawukela. Kuhle ukuhawukela, njengoba sisuke sihawukela abantu sibathathe sibalethe emzini yobaba. Wamhawukela, wambona ukuthi ufanele lo ukuthi ngathi angathola impilo engcono. Wayeseya kuye wambuza igama, wamtshela, wambuza kunye wakukhohlwa, kodwa wayesembuza uhlezi kanjani lo. Umqondo-ke kubantu abanjalo unokuthi kwesinye isikhathi uphazamiseke. Wayesethi kuye, lalela-ke, le mpilo oyiphilayo ngiyithandi, ngifisa ukugcina ukuphila kanje, ngifisa iphele le mpilo yakho. Ngihlala lapha, ngizothi mangifika ngibuye ngizokubuyela namajazi afudumele, ngizokubuyela nokudla nemali. Esezamile ukuthi ucela ukuthi ahambe naye, eyitshela uzomshintsha impilo, kodwa lona wathi hayi ngi-right mina la, sengikujwayele. Wamncenga wala loyana wathi ngi-right ngihlezi kanje. Wayesethi lona kulungile-ke ngivumele kube khona into engikunika zona, wavuma lo, wathi hayi kulungile. Ukhumbule-ke lesikhathi ethembisa lo ukuthi uzoguqula isimo sempilo yakhe. Ngaleso sikhathi kuye uba nethemba lo, uba nani nethemba lokuthi uSamariya kaNkulunkulu olungileyo umenza ukuthi akhumbule ukuthi khona impilo emnandi, wakwaphila phela kahle. Umenza ukuthi abone ukuthi kushuthi usengaphila naye, abuyele kulokho ayikho abekade sekukhohliwe, kodwa amhlalise ethembeni ahambe. Mayefika loyana laphana alale, avuka axakwe zinkinga amabhizinisi wakhe, akhohlwe ukuthi ushiye ethe ngiyabuya manje. Lo muntu umshiye esethembeni, wamshiya eyitshela ukuthi ngizojabula sekuphelile ukuhlupheka. Ukhumbule ngaleso sikhathi ukuthi kunamakhaza, wakhumbula ngaleso sikhathi ukuthi kuyabandwa, wakhumbula ngaleso sikhathi kuyashisa, wazizwa ngaleso sikhathi ukuthi ulambile, wazizwa ngaleso sikhathi ukuthi kanti uhlele endaweni wrong, ngokuthenjiswa, ngokukhunjuzwa, into ekade kudala sekhohliwe. Angithi uyabona manje lesikhathi inhliziyo iguquka, athi hawu, kanti ubona ukuthi usezoba ngcono. Wakhohlwa leyana ukubuya, wayelokhu eqalaze njalo, lembheke njalo, elokhu eqalaze njalo. Inhliziyo yakhe bisengasabuza ubuhlungu, inhliziyo yakhe bisengawaseweza amakhaza, inhliziyo yakhe bisengazizwa into ezimbi, ngoba ubesesethembeni, sethembe lo muntu. Waqala waweza amakhaza, kwashaya u-12 akangaqhamuka lo muntu, ngoba ubengasawazi amakhaza, kanti ilanga lokubanda kakhulu ngalelo la. Kwashaya u-2 ekuseni, sambamba isithwathwa. Bekade sesijwayele, kodwa ngenxa yokuthi usethenjisiwe, wakhunjuzwa, waba nethemba, akangazange wabekezelela umakhaza, ambamba shaya enhliziyweni.
waphuma umphefumulo. Ungakaphuma umphefumulo wayesebhala inote wathi ngicela ukwazisa ukuthi ngihlalele eThembeni ngalinda uma ungithole ngifile okwazi ukuthi ngibulawe uwe. Kubozanga kimi wazongithembisa wangishiya nginje bengizohlezi ngiyinde nje. Ngikungithembisa kwakho usungibulele. Bayingakho abantu esibathembisayo, bayingakho abantu esibanika ithemba, bayingakho abantu esibatshela ukuthi bazoba into ethize sibalande emakubo bethi bangangena la ekhaya bengabi lezo zinto bakhumbule emuva emakhaya. Uthelo mayikhumbula ukuthi ishiye umuntu onje lapha wathi uphuthuma kuye wamthola seqinile amakhazi ephethe iphepha. Manje uyalifunda laselimkhumbuza ukuthi kubozange ungikhumbuza ukuthi ngiphila kanjani, ungithembisa ukuthi ungangenza ngibe ngcono ngaba ngifanga bese ngajwayela amakhazi kodwa ngigodole ngezwe washaya enhlizweni ngahluleka. Kunabantu abahlulekayo bafowethu ukubekezela emzini amanye amadada ngenxa yethembiso ezathenjiswa zangafezwa. Uthole sibekhumbula emakhaya ukuthi kwakukuhle ngisekhaya. Mozogana cabangisise, mozogana cabangisise. Sicabange sikhumbule ithembiso bafowethu. Nani ninganayo nibathandazisa abakhwenyane benu, nibakhumbuze abanithembisa kona nithandaze kanye nabo. Amen.